Azken morada hontan gertatzen ari da Jendeak kalera ateratzen hasi dela Beldurra jaztako Nota palestra Eskuetan dugu orain lekukoa Gure garaia da Zaterpikuta da Gure ganetuko Erabaki osoa Erabatzen porra Erabat patrona Azken izateko ez dugu zuen behar Mila esker riezu! Errezu! Erreni? Ez mila esker. Lehenik eta behin eskerrik asko lur soiuti sistema. Soiut sistema. Urko! Soiut sistema! Bueno, peña! Hau gure bigarren kontzertua da. Atzo izan zen lehena. Eta haurin. Talakatu baina ni ez tarri eskerrik asko joan ziretenei. Gaztetasunaren
Badirudi beroa... Altxatzen daula. Con vosotros ya se Peña, puede. Es que... El micro se me revela. ¿Sí? Vámonos. Venga, Riezu, a ver. Lepo hoiek. Pixkan mugitzen duzuten. Zaila Prestekin. gau hemen, ze gaur bazkaltzeko kalboteak edo. Aurreratzen bazarete. Ez ditugu diskak kasu taldea bezala! Ja! Guazen kasu taldeantzat, polbora taldeantzat! Albokari guztientzat! Yeah! Sufritzen, nire azalean, nola brillatu, zure hilea, nola behatu, zure begira. Zer ditut, ean eskutxunen, nomeratu ziren guztiak, sentimenez beteriko, gure maitagarriak, zure farraiak, nire bilotak. Peña! Bueno, Wait a minute. Información adicional. Hemos petado cuerda. Egoy. Unas birras, por favor. Te queremos. Unas birras, por favor. Club de fans incondicional.
Bueno, ze moduz dago jendea, ondo? Ehe! Ekarriko jinkaz bat, mesedez, ez da niretzat, Da, niño rataren txat. Niño rata, niño rata! Bueno, Zuzenaren arazoak! urrengo abestia Lizarreko gaztetxeko guztiontzat, dedikatua. Espero dugu gustokoa izatea. Bueno, prestaldea gara Lizarrakoak. Ja, zer, 6 hilabete daramatzagu jotzen, baina lehen ja beste taldetan egon ginen. Larrua, Ujulu, Zaplastako, Kami. Eta bueno, lo que veis es lo que es. Desnudos ganamos. Poco, pero ganamos. ¿Ser? Ah. Hacerle compañía a Oyer. Egon da arazotxo bat con la cuerda de tocar, que se le llama. Bueno, hori esan dako, aurrengo podéis volver a la barra. Aurrengo bertsioa Lizarreko gaztatxera. Josiloli talearen kateak! Frío y... Rotura de cuerda de guitarra. Cosas del directo. Bueno, nik ezakizue, baina gorputzaren barrean sentitzen ditut kateak. Zuek sentitzen dituzue kateak. Sentitzen dituzue kateak! Kateak! Cut out!
Hola, lezin. Burua mugitu behar da, Nik orain eserita, pizka bat. Pizka bat es mucho. Arazo putak. Zoka eguna, kasuan dugu gaur. Eta bine bakotik entzuten da. Bordien. Sentitzen du burriezu.
irrezu! Esklabu librea! Hirugarren mundua, lehenengo mundua delako. Prest! Hirugarren mundua, kapitalistak asmatutako mundua. Que no es crisis, que es capitalismo. Bueno, hurrengo abestirako albada jarri zeo zer buruan, txapel bat, plastikoko paso bat, kondoi bat, nahi duzutena. Nahi duzutena, elekzio libre. Venga, va! Zentzat! The Monster Show. Hurrengo abestian buruan mugitzen ez duena gaizki doa, A ver, nola? Bueno. A ver, me parece que por la barra hay un tal Gali.
¿Ha desaparecido o qué? Ah, sí, teníamos un trato, ¿no? Mañana te lo pago. Nos había preparado Gali unos chupitos. ¿O qué, Gali? ¿Estábamos o no? Venga, va. ¿Eh? ¿Cómo que no? Plan. Que tú no, que no has trabajado suficiente. Venga, vamos a sacar otra. Luego chupit. Venga, hurrengo abestia albokari eguna posible kenduten guztiei. Si hay alguno por aquí, si queda... Kantu honekin identifikatua sentitzen bazara, asunto txarra. Asunto... Son los que faltan, porque están aquí. Questa autoa da tornado, quasi
curioso. Está al pie de ahí. ¿Pero qué hace Feng Shui? Hurrengoa beste bertsio bat. Bertsio ezaguna. Zarra Ezagutu duzuena. Afrikara juntzen. Zer egitera da? Jaunaren... Itxaz. Begaztegikoraz! Flitter taldea! Se fue a predicar como solo de Dios al África central y fue nuestra razón Hilario, 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 Hilario. Demos gracias al Señor por este alimento que vino hasta Hilario, Hilario, en la jungla hace Hilario, Hilario, moreno con sangre, Hilario, le enseñas la verdad, al pueblo canibal, te quieren desnudar en la fiesta canibal. Demos gracias al Señor por este alimento que vino hasta Hilario, en la jungla hace Hilario, Hilario, moreno tu sangre, Hilario, no enseñas la verdad, al pueblo canibal, te quieren desnudar en la fiesta canibal. Se fue a predicar Se fue a predicar. como soldado de Dios O sea, es el templario. al África central. O el África francesa. Fue nuestra razón. Yeah. Bueno, eskerrik asko antortzeagatik! Hostia! Eta atzo ez ongon zirenetik, eta bien. Bueno, txalobre bat hemengo gazteei. Zuekin etorkizunik ez. Future, no future. Azken aurreko kanta! Aprobetxatu! Amamaren antxa da kanta. Jalan da luz! Bueltatuko de. Guazen diezu! Bukatzerako artea, eskerrik asko! Oiahu! Akbar! Oiahu! Akbar! Oiahu! Akbar!
hogeita lau ordu erostetetan. Beste bitzitan horretako guztia hori honetan ez daukat arentzia beste bizioak uzaltan du baita gure zizitzen ez daukat prezioa prezioa jare zure bizita etiketano etiketatu landun guztia Etiketatu. ¿Quieres? No sería la primera vez. Egoi, txondak! Egoi, txondak! Sube. Que sí, que queremos ver tu pelo. Azkeneko abestia. Abestia hau. Aurten Lizarrako txosnetan, gaur aurkeztuko dugu atzo lehenengo aldiz, gaur hemen Lizarraldean. Eta hori, aurten egingo diren txosnetan, pues... Gauza hausko gertatu behar dira. Batzuk maite minduko dira, beste batzuk ez. Bueno, Lizarrako jendearen txat, eta bereziki txosnak antolatzen duten entzat. Eta Euskal Herriko gazte guztientzat Guaratorrela Gaueko amaren dira badatxuk inazoa Arrantzateko kontan igualan Bizek bezala Koro plazan dira zoten soiuko bentzina
Edan utzi sozia, musika gelditu dira badatoz kontratuak Diritza entzatu dira entzena tokiak Katzi batean egiten haude kilometroa Noraua, alde zarera Zizan bezala Geratu, txokreta Solo Ekin segi aurrera Ekin ezer negar Ara, venga